I ćao svima ljudi i evo nas u novom klipu. Kao što vidite u naslovu klipa novi update. Pa da vidimo šta se to sve promijenilo na mom kanalu. Pod 1 promijenili smo ime, sad se zovemo Gaming TV. Pod 2 promijenili smo logo i promijenili smo banner. Evo vidite, možete vidjeti kako izgleda logo i kako izgleda banner. I zapravo najnovija stvar, a to je dobili smo, napravio sam Facebook stranicu. I tako da je ovo drugi update, hvala vam na gledanju, nisam tada da vas puno smaram i vidimo se u nekom od sljedećih klipova. Ćao!